Yaşlı günlerin Mansu gözlerde Yaşlı yüzün Nurlu yüzlerde Al su dağlarda Nazlar ötsende Kavuşu sevedi Sen gergişlerde Bazan kişileri Mınlarga sala Yarsu hislerini İndiki işkirgen Күңелін ішкерген Bir жырлы ғалі Bir жырлы ғалі İndiki işkirgen Күңелін ішкерген Bir жырлы ғалі Bir жырлы ғалі Atılgan yıldız Bəxit kisəgi Üzülgen üzək Sağış isəbi Yana bit yürek Salqın su girek Bu arada o Ələn işlədi Bazan kişileri Mınlarga sala Yarsu hislerini İndiki işkirgen Күңелін ішкерген Bir жырлы ғалі Bir жырлы ғалі Talığın jillerin Nidir endeşe İdil yarında Parlar sırleşe Aylı üstünden Aylı yol boyla Gittik yıldızığa Bu jırını jırla Bazan kişileri Mınlarga sala Yarsu hislerini İndiki işkirgen Күңелін ішкерgen Bir jıрлы ғалі Bir jıрлы ғалі İndiki işkirgen Күңелін ішкерgen Bir jıрлы ғалі Bir jıрлы ғалі Bir jıрлы ғалі Bazan kişileri Zaman gruppası Ой, рахмет, бик зур рахмет. Олай ук тиз кирәк түгел. Рахмет. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Габдулла Тикай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештырган Казан кичләре дип исемләнгән менә шушы юмор, музыка, җыр, бию кичәсен, фестивален без инде менә 12нче көн дәвам итәбез. Бүген аның хөрмәтле тамашачылар Идел Урал гала концерты дип аталган көне. Моңа кадәр без инде сезне бик күп кенә җырчыларыбыз, артистларыбыз, музыкантларыбыз белән таныштырдык. Бүген инде бераз сезгә бу гала концертында без аларны күпләбрәк, күмәкләбрәк чыгарып, сезне күбрәк итеп таныштырырга һәм узаграк итеп бергәләп шушы Казанның матур кичләрен, бәлки инде алар бүгенге шушындый матур җылы кичләр аның бүгенге соңгысыдыр. Әмма ләкин бездә Казанда һәрвакыт көзләр дә матур киләләр. Безнең алдагы фестивальләребез дәвам итәрләр. Ә бүгенге гала концертыбызны Идел Урал гала концертыбызны башлый Татар җыры 95 конкурсы дипломанты Флора Батталова. Suaq bilen suqnum Bəytim işitəsi Suaq bilen suqnum Bəytim işitəsi Medreselerde Yala işi
kuşu Aldı yaşlarda oynap gördük biz Jili yaşlarda soğuk uladık biz Jili yaşlarda soğuk uladık biz Anike qorgada Qorgadan demir uğuşun Əngəy qorgadan demir uğuşun Koyan Ənikəy ilama Gözün parladım Ənikəy ilama Gözün parladım Allah 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 Рахмәтләр. Зур рахмәт. Хәзер инде сезнең каршыгызда яңа бер җыр җырлап үтәбез. Ул Әсгар Кашфуллин сүзләренә Рамил Хазиев көе. Эх, су буйлары. Kızlar yaş gelince Күрсәтәләр су юлын Су чайпалак мөлдерәмә Туга күрмә яш сылу Су буйлары гөлгенә Кадерләрне белгенә Су буйлары гөлгенә Кадерләрне белгенә Su anası Бүләксез суны бирми Алтын торак шәрәп сырый Су анасы бу юлы Су буйлары гөлгенә Кадерләрне белгенә Су буйлары гөлгенә Кадерләрне белгенә Biz eyde olsun Müldürəmə şiləklərdə Dik bəxit qırıb olsun Su boyları gülgünə Qədirlərini bilgünə Su boyları gülgünə Qədirlərini bilgünə Qarmının arılarla Su boyları gülgünə Gürləşib birgə yaşauның Qədrin bilikkinə Su boyları gülgünə Qədirlərini bilgünə Su boyları gülgünə Qədirlərini bilgünə Qədirlərini bilgünə Qədirlərini bilgünə Su boyları Su boyları
Сыр рәхмәт дуслар. Рәхмәт, Флора. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүген сезнең арада безнең белән бергә бик ерактан килгән кадерле кунакларыбыз утыра. Мин үзем бераз дулкынланып та әйтәм бу хәбәрне, чөнки алар ерак Америкадан килгәннәр. Алар безнең илебезгә, безнең хөкүмәтебез чакыру буенча, безнең тумыштан авыру булып туган балаларыбызны дәваларга килгән табиблар. Бу безнең хөкүмәт белән менә танылган, мин инде танылган артист буларак күбрәк беләм, ул хәзер нинди эш белән шөгыльләнгәнен әйтә алмыйм төгәлдә, әмма ләкин бик тә күркәм кеше, ул танылган кино актер, Дуслык фондын җитәкләүче зур кеше, Радион Нахапетов җитәкчелегендәге, рәхим итегез, ул фондның учредителе, ул шулай ук аның белән бергә килде. Бу фондның президенты Наталья Шляпникова. Рәхим итегез. Шулай ук бер әйткәнемчә, бер төркем табиблар килде. Алар безнең балаларыбызны тәрбияләячәкләр, алар дәвалаячаклар, чөнки аларны монда безнең республикада дәвалап булмый. Алар бик тә көтелгән кунаклар. Алар бигрәк тәгән йөрәк авырулары һәм кан тамырларын дәвалаячаклар. Тагын бер тапкыр алкышлыйбыз. Концертыбызны дәвам итә. Бөтен Россия биючеләр конкурсы лауреаты Марат Асадуллин. Мордва егетләре биюе. Башкортстан. Марат Асадуллин. Гали Алтынбаев, Рашид Сабиров. Рәхмәт, Марат. Фестиваль концертыбызны дәвам итә. Татар җыры 95 конкурсы дипломанты Айдар Габдинов, Башкортстан.
sen bulmadın iken yaşligim donlarında İkəu birgə minər idik məxəbbət dağlarına Күңелем ярсы гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі Bir җырлап узам әлі Күңелем ярсы гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі Bir җырлап узам әлі Яшьлек узган чакта син чәчәк булмагансың Әллә инде ашыкканмын Әллә син соңлагансың Күңелем ярсы гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі Bir җырлап узам әлі Түгел башкалар килде зарыгып күткән чакта Нигә син булмадың икән яшьлегем узган чакта Күңелем ярсы гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі Bir җырлап узам әлі Күңелем ярсы гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі Bir җырлап узам әлі Гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі Bir җырлап узам әлі Күңелем ярсы гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі Bir җырлап узам әлі Күңелем ярсы гармонымны bir suzam әлі Яшьлегемне моңларга салып bir җырлап узам әлі 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 Зур рахмат. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Әле генә сез Уфада иҗат итүче композитор Роберт Тимербаевның бик күп җырларга шигырьләр язган, сезгә мәгълүм Рамил Шурагулов шигыренә язылган җырны тыңладыгыз. Bir җырлап узам әле дип аталды ул җыр. Мин үземнең чыгышымны шаян җыр белән тәмамлап куярга уйлыйм. Татар халкының шаян җырларыннан Әйдә Заһир.
baya ey dıbırdık baya ey dıbırdık baya ok yalını giyip baya vardın sen baya Alma bakşasına kerip olmağa vurildin mi yana yürek yalpınlanıp tütünü görünmeyme ey dıbırdık baya ey dıbırdık baya ok yalını giyip baya vardın sen baya ey dıbırdık baya ey dıbırdık baya zengir yalını giyip baya vardın sen baya Tıpırdaşıp birge basıyıq əli Oynap gelip cırlak giyip Güngel aşıyıq əli Ey dıbırdık baya, ey dıbırdık baya Aklı yalını giyip baya vardın sen baya Yurtağızda yaktı iken uktağız Turağızdan şöylendim Kuatı iken yuktağız Ey dıbırdık baya, ey dıbırdık baya Zengir yolunu beylep baya vardın sen baya Ey dıbırdık baya, ey dıbırdık baya Zengir yolunu beylep baya vardın sen baya Ey dıbırdık baya, ey dıbırdık baya Zengir yolunu beylep şuvar yolunu beylep Kızıl yolunu beylep Ozu yolunu beylep Koya vardın sen baya Айдар Габдинов. Рахмет достар. Концертыбызны дәвам итә. Тагын бер татар җыры 95 конкурсы дипломанты Рафиса Асадуллина. Башкортстан. Mühabbetin alayırağa yara yürekteyim hamal yanırman Gençlik ötüp bara Gönül derde yara Ömürlük yaşlan bağırman Gençlik Gönül derde yara Ömürlük yaşlan bağırman Ümitün emey haman eli kütüp alam Handığızlar kaytır zatlarını Hikmanları başka Mine ağış basa Yürekinizi köyhen yattardı Hikmanları başka Mine ağış basa Yürekinizi köyhen yattardı Yarağaya vara yaşlı güte bara Hıyaldardı yanmış gerçek Ötelmeyse kalgan Bağdeler bit yalgan
Зур рәхмәт, достар. Әлегенә һеҙ Валид Илембәтов һүҙҙәренә популяр композиторыбыҙ Нәфисә Хакимованың «Йәшлек менән хушлашыу» дигән йырын тыңланығыҙ. Хәҙер башҡарасаҡ йырыбыҙ, һеҙ был йырҙы яҡшы беләһегеҙ. Тағы ла Башҡортостандың бер популяр композиторы Заһир Абайдуллин булыр. Был йырҙың һүҙҙәрендә, музыкаһында Заһир үҙе яҙған, үҙенең туған яғына, Дим йылғаһына бағышлап, «Һағындым ауылымды». Алғынғына димаға, тұнған яғыма таба, бүдірет алдарын тибіретіп, қияштан ұрдар ойнатып, тыңдарын ярға қаға. Ағындым ауылымды, қойсан қайтырмын бейінде, сәлемет түйген ярыма, Düşə qoysaqda, тұрып қалған yıraqda, Nənə şadlıqları balaqaqdıq, müqəvətli hində tapdım. Ağındım ağılımdı, qoysan qaytırmın indi, Səlləməkdi gəngərimə, səlləməkdi dostlarıma. Ağındım ağılımdı, qoysan qaytırmın indi, Səlləməkdi gəngərimə, tuğanlarıma, səlləməkdi dostlarıma. Ağındım ağılımdı, qoysan qaytırmın indi, Səlləməkdi gəngərimə, tuğanlarıma, səlləməkdi dostlarıma. Ağındım ağılımdı, qoysan qaytırmın indi, Səlləməkdi gəngərimə, tuğanlarıma, səlləməkdi dostlarıma. Səlləməkdi gəngərimə, tuğanlarıma, səlləməkdi dostlarıma. Səlləməkdi dostlarıma, səlləməkdi dostlarıma. Рафиса Асадуллина, Заһир Абайдуллин. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Гала концертыбызны дәвам итә. Татарстанның атказанган артисты Искәндәр Биктаһиров. Аңа
жатқан шағында юксынған шағымда сағышлана көңіл мұңлана исләргә төшәсең үзәкне үзәсең күзләрен газиздән дымлана айырым аралар йөрәкләр яралы очраша алмый җаннар сызлана кауша алмый җаннар сызлана айырым aralar yürekler yaralı Uçraşalmayanlar sızlana Kavuşalmayanlar sızlana Yaş geri batmay, sular ürge akmay Kabat görüşüler yazmagan Ütte yaşligimde yürüp yaşlingine Eğlenip korimda uylanam Ayırım aralar, yürekler yaralı Uçraşalmayanlar sızlana Kavuşalmayanlar sızlana Ömür ötüp bara, yolda izler kala Ükünüler bəxet getirmi İstərgə düşəsin, üzəkni üzəsin Küzümdəki yaşını kiptirmi Ayırım aralar, yürekler yaralı Uçraşalmayanlar sızlana Kavuşalmayanlar sızlana Ayırım aralar, yürekler yaralı Uçraşalmayanlar sızlana Kavuşalmayanlar sızlana Kavuşalmayanlar sızlana Kırışa almay canlar sızlana Kadirli dostlarım, Hind Kızı isimli spektakldan Ayırım Aralar isimli jыр tыңладыңыз. Гафур Каюмовның Hind Kızı spektaklinden Ayırım Aralar isimli jыр. Гафур Каюмов сөзләре, Азат Хусейнов музыкасы булды бу. Hazır zamanша estrada kilerinin birisi Kişir mini kadirlim, kişir mini sıyıklim, kişir mini bağırım yugaltkan için Dumanlı dünden inadaşı Özledim senin izlerine Yok da balmadım, yok da balmadım Dağlarda seni izledim Kişirmine kadirlem, kişirmine sıyıklem Kişirmine bağırım yoğaltan için Kişirmine kadirlem, kişirmine sıyıklem Kişirmine bağırım yoğaltan için Galat, ko'ngilli o'tirig'iz. Oldi shovlab birga o'tgan bizning yoshlik yillari. Yo'q unutmadim, yo'q unutmadim o'zgan umr yo'llari. Kişir meni qadrlam, kişir meni suyuklim, kişir meni bag'rim yo'g'algan ishim. Kişir meni qadrlam, kişir meni suyuklim, kişir meni yo'g'algan ishim. Kızlar ayda bir kaçırdık bize. Kızlar ayda bir kaçırdık. Ayda bir zeyde.
Kişir mine kişir alsan Sine taşlagan eşen Yok kişir almayayım Yok kişir almayayım Sine yoğalkan eşen Kişir mine kadirlem Kişir mine sıyıklım Kişir mine bağırım yoğalkan eşen Kişir mine kadirlem Kişir mine sıyıklım Kişir mine bağırım yoğalkan eşen Kişir mine kadirlem Kişir mine sıyıklım Kişir mine bağırım yoğalkan eşen Yoğalkan eşen İskender Biktahirov. Kişilerge nap kilmegendir indi, özü de algandır indi bu şeşekini. Büyüşlerinin Sahnada büyüşlerinin bütün dünya konkursu laureatı, Başkırtistan'ın at kazangan büyüşisi Zülfiye Kudaşeva. Başkırt kızları büyüğü, patnoslar bilen büyüğü. Zülfiye Kudaşeva. Zülfiye Hanım büyüşlerinin bütün dünya konkursunda "Eng sükümlü Mrs. degan titulga layık bulgan büyüşü. Rahmat, bek zo'r rahmat hurmatli tomoshachilar. Konsertimizni davom etadi. Tataristonning ot qozongan artisti Ferdinand Salaxov.
мәжірі айлы кеште мұңсулата сенің көзлеріне. Янма әлі, күйме әлі, яннарыңда мен бар бит әлі. Çıktık ikəvgünə Tormoş digen yolunu başladık Zatıp kaldı bizim yaşlıkına Yüreklerini ərlip sızladık Çişmə yürü ayılı kişte Muğsulada senin gözlerini Yanmalı, giymeli Yanlarında min var bitelim Yanmalı, giymeli Yanlarında min var bitelim Ömür urtaların yol ortası yitip Tuğda berde yollar itmedik Eşeciler alsa da gelip Serler birip korkup gitmedik Şişme yürü ayılı işte Muğsulada senin gözlerini Yanmalı, giymeli Yanlarında min var bitelim Yanmalı, giymeli Yanlarında min var bitelim Yaşigale şulay dünya kütüp Jitkençe dip altın suylarga Kartılıkta da sinen milke deyip Şardağı şaşılıp jırlarga Şişme jırı ayılı işte Muğsulada senin gözlerini Yanmalı, giymeli Yanlarında min var bitelim
әлі Янма әлі Ким әлі Янарыңда Мин бар бит әлі Янарыңда Мин бар бит әлі Ребят, поклон! Сіздің әр баршағызға бәрәкәтлі, тигіз, игіліклі тұрмыш тілейбіз ғайләгізді. Һәм дүнияда сіз бәхетлі яшәгіз, көбірек йылмайығыз, бәхетлі парлар көбірек болсын біздің илебізде, дүниябызда. Әлегіне сіз тыңлаған жыр «Икәу бірге тұрмыш жолында» деген жыры болды. Сібір шәһәрләрендә яшәп иҗат итүче автор Венер Мөхәммәдиевнікі. Һәм шушы авторның тағы да бір жырын сізге хәзер ишеттірәбез. «Йөрәк патшам». Күзләріңнің нұрланғанын көрсеттің Ей, нұрланғанын көрсеттің Таң нұрларын өбәрейдім көзіңнен шағылғанда Таңнымыңа күн бәрейдім шулпаны қабынғанда Ей, шулпаны қабынғанда Таң нұрларын өбәрейдім көзіңнен шағылғанда Таңнымыңа күн бәрейдім шулпаны қабынғанда Қара бізлеріңнің елмайғанын көрсе ой Ей, елмайғанын көрсе ой Ай, нұрларын дияр едім талмейтінлер бойына Нұрлар болып себілер едім сенің зипа бойыңа Ей, сенің зипа бойыңа Ай, нұрларын дияр едім талмейтінлер бойына Нұрлар болып себілер едім сенің зипа бойыңа Түшім мә? Тимейсің мә түштем? Йөрәк патшам дигәніңне ишетсә әгәр шишмәм Ей, ишетсә әгәр шишмә Ятып суы бишәр идем Сусауыңны басқанчы Назлап сөяр идем Йөрәгіңне башқанчы Ей, йөрәгіңне башқанчы Ятып суы бишәр идем Сусауыңны басқанчы Назлап сөяр идем Йөрәгіңне башқанчы Ей, йөрәгіңне башқанчы İşlep indi Ay nurların yiyar idim Көзіңнен çağılğanda Tağnımına күмбәр idim Şulpanı qabınğanda Hey şulpanı qabınğanda Ay nurların yiyar idim Talmeytinler boyuna Nurlar болып seviler idim Senin zippa boyuna Hey senin zippa boyuna Suya bişer idim Susauğımны basqanчы Nazlap süyer idim Yürəğini başqanчы Hey yürəğini başqanчы Yattaq suya bişer idim Susauğımны basqanчы Nazlap süyer idim Yürəğini başqanчы Yattaq suya bişer idim Susauğımны basqanчы Nazlap süyer idim Yürəğini başqanчы Yürəğini başqanчы Ay nurların yiyar idim Talmeytinler boyuna Nurlar болып seviler idim Senin zippa boyuna Hey senin zippa boyuna Yattaq suya bişer idim Susauğımны basqanчы Nazlap süyer idim Yürəğini başqanчы Hey yürəğini başqanчы Yattaq suya bişer idim Susauğımны basqanчы Nazlap süyer idim Yürəğini başqanчы Фердинанд Салахов.
Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Концертыбызны дәвам итә. Атаклы Фәйзи Гаскаров җитәкләгән Башкорт дәүләт җыр-бию ансамбле биючесе, Башкортстанның ат казанган артисты, дөньяның кайсы гына почмагында тыпыртамаган егетебез, үзебезнең Балтач районы егете Эдуард Закиров. Җитез башкорт егете биюе. Эдуард Закиров. Эдуард Закиров. Башкортстанга барып шулай биеп жүрмәсәң. Рәхмәт, дуслар. Концертыбызны дәвам итә. Үзенең матур-матур җырлары белән халкыбызны сөендереп яшәүче һәм иҗат итүче композитор һәм җырчы Фирзәр Мортазин. Şeşeklerini Niga benim yıllarıma sipti Üz bakşanlımın sağışka küme Can sigeni niga taşlap gitti Şeşek tacılarına yaşlar bulur Günelden izgi hisleri tamam Bizden mehabbette
Утылы қалса әрбір сағыш қалар Шешек тажыларына яшілер бұлы Күнелден изгі хисілер тамам Біздің мәхәббәттен неге екен Утылы қалса әрбір сағыш қалар Шул гүлләрне Хаманда ми жылытырга телим Шәшәкләр бит сулган бакча тынган Бу газапка әйтче ничек түзим Күзге сагыш турган күңелемне Бақшасынан инді ялғыз өтем Юларма сипме сұлған гүллер Мен бәғірі хаман сиркетем Күзгі сағыш тұрған күңелемне Бақшасынан инді ялғыз өтем Юларма сипме сұлған гүллер Мен бәғірі хаман сиркетем Шешек тажыларына яшілер бұлы Күнелімнен изгі хисілер тамам Біздің мәхәббәттен неге екен Утылы қалса әрбір сағыш қалар Күзгі сағыш тұрған күңелемне Бақшасынан инді ялғыз өтем Юларма сипме сұлған гүллер Мен бәғірі хаман сиркетем Мен бәғірі хаман сиркетем Зур рахмет. Зур рахмет. Құрметті достар, исәнмісіз һәм бірінші жырым етіп сіздің итибарыңызға өр-яңа жырымны жырлап кеттім. Жырның шиғыр авторы Салама Кәкүк деген жырыны барыңызға таныштыр. Шоның шиғыр авторы Индира Муллаянова шиғырын жазған өр-яңа жырым Үтініш деген жыр болды. Қазір енді тағын бір яңа жыр сізге тәқдим етем. Әлки районында яшәүче шағирыбыз Марат Хамитов шиғырын жазған жырым Тамшылы гүл. Сағынғанда қарим миләштәге тамшыға
Unutkansın deyip uylama, unutmadım tamşıda. Tamşı gülüm alsı izem, güzelim karılı kaşı. Ömürlükке sina giyem, karşı alsan du kaşı. Tamşı gülüm alsı izem, güzelim karılı kaşı. Ömürlükke sina giyem, karşı alsan du kaşı. Karışlarım ışığa, şibildegen tamşığa. Yaratan siyerim lekin, onla dalmayım tamşıra. Tamşıgım alsı izem, güzelim karılı kaşı. Ömürlükке sina giyem, karşı alsan du kaşı. Tamşıgım alsı izem, güzelim karılı kaşı. Ömürlükke sina giyem, karşı alsan du kaşı. Tamşını gül, dindeş tügül, yaran gelgen tamşıda. Siyüm hak anlaşılmış, şıkşalıyım karşıma. Şakırmış çıkarsın mı, eğlenirgen dansıda. Başkalarına küs salır deyip, uylu gülme tamşıda. Tamşı gülüm, al su izem, güzelim karılı kaşı. Ömürlükке sina gülem, karşı alsan du kaşı. Tamşı gülüm, al su izem, güzelim karılı kaşı. Ömürlükke sina gülem, karşı alsan du kaşı. Zor rahmet sizge. Ferzer Murtazin. Rahmet, hürmetli tamaşaçılar. Hazır sahnege çıgaşak, jırşını biz indi bik tansıklagan edik, zargıp küteydik. Sağışlanıp bitken edik indi biraz yugaltkan edik. Ol bugün bizning sahnebizde Başkırtistanның халық артисткасы, jırşısı Nazife Kadirova. İşigimni bugün kimdir şakay, adımından bilen seni tugel. Tupsam seni görüp boyuk tura, dikilmezsin indi sen bugün. Kişegine sen minekeyde, min sinekeyde yazmışlar. Kimler bile hazır, kimler dürüst, kim gayipli, kim yolğuşkan. Dağın kişler bulup kileyindi, utalırga ide kışım yok. Bəxtliler bulapar kanatlı, emin yalnız minin işim yok. Kişegenne sen minekeyden, min sinekeyden yazmışlar. Kimler bile hazır
dürüst. Kim gayipli kim yolgıştan. Kimler bile hazır, kimler dürüst, kim gayipli kim İşigimmi bugün kimdir şakır, tanış tavuş, tanış adımlar. Simağına işiklerim aşık, simağına bigen nazım var. Kişegimle sinmine keydin, min sine keydim. Yazmışlar kimler bile hazır, kimler dürüst, kim gayipli kim yolgışkan. Dam dam diram diram, dam dam daridira, dam dayrura, dam daridi, dam daridi. Kimler bile hazır, kimler dürüst, kim gayipli kim Кил бәбекәм. Рәхмәт. Бәхетле бул. Тәүфикле булсаң, бәхетле булырсың, балакаем. Рәхмәт, дуслар. Исәнмесез? Менә бик тә матур итеп сезнең белән очрашуга без шатбыз, дуслар. Дуслык җепләребез ике халык арасында, юлларыбыз өзелмәсен, дуслар. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга халкыбызның көйләреннән бер җыр җырлап китәбез. Бу безнең башкорт халкыннан сезгә сәлам җыры булып яңгырасын. Тирәккәем.
тиректи, Хақмарда тиреккейім. Оғын хауға қаршы едім әлір бітіп білеккейім. Оғын хауға қаршы едім әлір бітіп білеккейім. Mening yüreğim kök yanamı yüreğim. Mening yüreğim kök yanamı yüreğim. Direk 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 direğim. Direk 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 di haklarda direğim. Direğinde kuşlar hayray hağındım bağırgayım. Direğinde kuşlar hayray hağındım bağırgayım. Hayattagına anaşılay. Anaşılay. Şunun sesi heylenine beylene. Direk 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 gayim. Direk 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 gayim. Direğinde taşlar hayray hağındım bağırgayım. Benim yüreğim kök yanamı yüreğim. Benim yüreğim kök yanamı yüreğim. Benim yüreğim kök yanamı yüreğim. Yanamı yüreğim, yanamı yüreğim. Yanamı yüreğim, la yanamı yüreğim. Рахмет, достар, рахмет. Бунашылай, достар, біз татар һәм башкорт артистлары, йырчылары бик тә тату яшәйбез, Аллага шөкер. Бер-беребезнең йырдарын йырлашабыз. Безнең репертуардагы йырдарды улар һезгә yetkерә. Без уларның йырдарын үзебезнең тамашасыга yetkерәбез. Бына әле йырланасак, йырды ла һез инде күптән ишеткәнегез бар. Бұл йырды Ганс Сайфуллин, Илсур Хөснетдинов үзләренә язган «Ташлама һин мине, ташлама». Юлны бергә ярырбыз. Адашмыйк без шундый юлларда. Авыр булыр кыен елларда. Ташлама син мине, ташлама. Яңа тормыш инде башлама. Yalnız durmuş bir
bigrak awar bit yalğız itme bagren gafit yalğız turmuş bigrak awar bit Bağda bir de biz bitmengege Yangan ut kabirge kırırge Utlar sünür sünme kabanar Yürek aman seni sağanar Taşlama seni mini taşlama Yanıtırmış şimdi başlama Yalnız itme bağrın kapıyı Yalnız durmuş bigrek avar bit Yalnız itme bağrın kapıyı Yalnız durmuş bigrek avar bit Taşlama seni mine taşlama Yanıtırmış şimdi başlama Yalnız itme bağrın kapıyı Yalnız durmuş bigrek avar bit Yalnız itme bağrın kapıyı Yalnız durmuş bigrek avar bit Avar bit, avar bit Yıllar boylap birge barıyık biz Kışkı yılını birge yarıyık biz Adaşmıyık biz şunday yıllarda Ağır bulur kayın yıllarda Yalnız durmuş bigrek ağır bit Muzыкантым белән таныштырып китим әле, дуслар. Бөтә бүгенге ишеткән җырларның аранжировкасын ул ясады. Бармаклары гына түгел, үзе дә алтын, Гали Алтынбаев. Хәзер безнең Башкортстанның популяр яшь композиторы Салават Низамудинов язган җырлардан "Уйна дускай гармоныңны". Эх! Опа! Гармоныңда маңағылын әлі Күңелімдің қылдарына сиртін қағылын әлі Уйнақ тартып уйна, уйнақ тартып уйна Күңіл қошанғын әлі Үйдәгізгі сағыстардан, үйдәгізгі сағыстардан Ізім болшағын әлі Үйдәгізгі сағыстардан, үйдәгізгі сағыстардан Ізім болшағын әлі
Надупай гармоныңды шалық ұрайын әлі Ағындырған яшілігіме қайтып ұрайын әлі Уйна тартып уйна, уйна тартып уйна Көңіл қошланын әлі Үйдәгізгі сағыстардан, үйдәгізгі сағыстардан Есім болжағын әлі Үйдәгізгі сағыстардан, үйдәгізгі сағыстардан Есім болжағын әлі Uyna, 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 uyna Ana şulay, etsen nasıl Надупай гармоныңды Сабый буlayım әлі Яшыл сирем үттерінде Аунап илайым әлі Уйна тартып уйна, уйна тартып уйна Көңіл қошланын әлі Үйдәгізгі сағыстардан, үйдәгізгі сағыстардан Есім болжағын әлі Uydagizgi sağışlardan, uydagizgi sağışlardan Есім болжағын әлі Uyna tartып uyna, uyna tartып uyna Көңіл қошланын әлі Uydagizgi sağışlardan, uydagizgi sağışlardan Есім болжағын әлі Uydagizgi sağışlardan, uydagizgi sağışlardan Есім болжағын әлі Uyna, 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 la la la, Gali Altınbayev. Nazife Qadirova. Nazife Qadirova. Rahmat, hurmatli tomoshachilar. Konsertimizni davom etadi. Tataristonning ot qozongan artisti Ravil Harisov. Qosta yüzgen kızları Salma matur yeşil yazları Jırda küngeli nurları Salma güzel tuğan yaklarım Salma şaşlı sarı kışlarım Salma aziz yakın dostlarım Sizge söyün jırlarım Salma güzel tuğan yaklarım Salma şaşlı sarı kışlarım Salma aziz yakın dostlarım Sizge söyün jırlarım Күнгел жилки яқсы атларда Сүйгені ярым қалған жолларға Айтып жеттім ғашық шақларға Жырымы туғаны яқларға Салма güzel туған яқларым Салма шақлы сары тышларым Салма ғәзиз яқын достарым Сізге сөйлі жырларым Салма güzel туған яқларым Салма шақлы сары тышларым Salma gəcisi yaxın dostlarım Sözü gəlsin jırlarım
Гел ярсып юқамыңая, бая барсам шәшек мая. Салқын шишмә дулқын уйната, яңа сөю уята. Саумы güzel туған яқтарым, саумы шатлы сары қыштарым, саумы ғәзиз яқын дусларым, сізге сөю жырларым. Саумы güzel туған яқтарым, саумы шатлы сары қыштарым, саумы ғәзиз яқын дусларым, сізге сөю жырларым. Туған яқтарым, саумы шатлы сайран қыштарым, саумы ғәзиз яғын дусларым, сізге сөю жырларым. Саумы güzel туған яқтарым, саумы шатлы сайран қыштарым, саумы ғәзиз яғын дусларым, сізге сөю жырларым. Саумы güzel туған яқтарым, саумы шатлы сары қыштарым, саумы ғәзиз яқын достарым, сізге сөю жырларым, сізге сөю жырларым. Молодец! Рахмат, достар! Бик зор рахмет. Қадірлі достар, исәнмісіз? Қазір сіздің ихтибарға бір жер тәқдим етем. Ол жырны мен айрықша яратам. Оның авторлары Алмас Хамзин һәм Марат Хуснуллин. Бұл жыр сізге бәлки таныштыр. Бұл жыр үміт деп атала. Üzməsin yaşar şəşəklərgə Kumulub yaşar bizni Yazlar bizgə bəxt öləşər Dərəzi qarşında uzgən şamardan Şal şəşəkə Battığı yılda Ah bəxtgə Kumulub yaşar bizni Sen oturdun ana uyumada Yaz akış uzak yaşayalımı Hasret kise analık ömrü Aşlarda yazmış bizge yazgan Aldaqtağı niler görürmüş Dərəzi qarşında uzgən şamardan Şal şəşəkə battığı yılda Ah bəxtgə kumulub yaşar bizni Sen oturdun ana tuyunida
Кайынларда сағыш берки Ялғыз қалған Тальяным мұңлана Ялғыз ғашық Күңілің кім юата Ялғызлықта қашуға дауа Дәресі қаршында өскен шамырда Шау шәшәкке батты баяда Ақ бәхітке көміліп яшәрбіз дейін Сен отырды ана туйыңыда Ақ бәхітке көміліп яшәрбіз дейін Сен отырды Қайғы сағыш басса сен қайғырма Үмітіңні үзме сен яша Шәшәкләргә көміліп яшәрбіз дейін Язлар бізге бәхетләшә Дәресі қаршында өскен шамырдан Шау шәшәкке батты баяда Ақ бәхітке көміліп яшәрбіз дейін Сен отырды ана туйыңыда Ақ бәхітке көміліп яшәрбіз дейін Сен отырды ана туйыңыда Сен отырды ана туйыңыда Сен отырды ана туйыңда Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Идрис Сабирҗанов һәм Адел Сабирҗанов. Хуснул Валиуллин бию.
Бүтін Россия конкурслар лауреаты Әділ Сабиржанов. Татарстанның ат қазанған артисті Идрис Сабиржанов. Рахмат сізге. Хөрмәтле тамашачылар, концертыбызны дәвам итә. Галиаскар Камал театры артисты Илдус Габдрахманов. Татар халык биюе Әпипә.
Рахмат. Рахмат біз. Илдус Ғабдырахманов. Нешле ол? Мұнда бейсі де жоқ екен. Болды, бітті. Құрметті достар, концертіміз фестивалімізде белгілі ойын күлкісіз болмай. Қазір мен сіздің қаршыңызға, құрметті тамашашылар, танылған артистімізді, Татарстанның халық артистін шақырам, Рашид Сабиров. Рахмат, бек зор рахмат. Hürmetli tamaşaçılar, менә инде бүген соңгы көн Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт филармониясы менә шушы Мәхәббәт бинада үзенең 12нче концертын бирә. Һәм инде әлбәттә бүгенге концертта Башкортстаннан да шактый гына җырчылар, артистлар катнаша һәм башка көннәрдә дә алар катнаштылар. Бу чын мәгънәсендә ике республиканың бәйрәменә әверелде. Ничектер бер конкурска ошап калды дисәк тә ялгыш булмас. Шуннан да соңгы вакытларда безнең Казанда әледән-әле яңа конкурслар еш үткәрелә. Мәсәлән, уятмакчы булсаң халык күңелләрен исемле телевизион конкурсны безнең җыр сөючеләр һәр вакытта да яратып көтеп алалар. Быел татар мәдәнияты тормышында тагын бер яңалык булды. Ул да булса татар җыры 95 халыкара конкурсы. Шулай итеп, матур кызларга багышлап Казанда матурлык конкурсы үткәрелә. Нәүрүз шибәре конкурсы, Гыйффәт Туташ конкурсы, озын чәч үстереп йөргән кызларга багышлап озын толым конкурслары үтте. Бик әйбәт. Андый конкурслар үткәрергә кирәк әлбәттә. Ләкин дуслар, бу конкурсларда әле һаман оригиналлык җитмәде. Бу конкурслар әле шоу программалардан бик ерак торалар. Дуслар, ишәп мәсәлән безгә тагын да кызыклырак тамашалар, кызыграк конкурслар оештырмаска. Әйтик мәсәлән, иң олы борынлы татар конкурсы. Озын шәш конкурсы нәрсә инде ул? Шәш үсә инде ул, Ходай биргәч. Ә борын шәшкә караганда кирәгрәк һәм затлырак. Бик олы борынлы кешеләр бар бит. Минем Казандагы күршемнең борыны моторлы көймәнең руле хәтле. Ишек ачылгач иң элек аның фатирыннан борыны килеп чыга. Бераз вакыт узгач үзе күренә. Олы борын конкурсында күп төрле ярышлар да үткәрергә булыр иде. Беренче, конкурсантларның борын размерларын үлчәү. Икенче, борын төсенең шәмәхә, кызыл, яшел, биткә килешеп торуы. Өченче, дуслар, матур итеп борын сеңгерү. Дүртенче, иссизу конкурсы. Бишенче, борын тишекләрен киңәйтү конкурсы. Әлбәттә, бу конкурста минем Казандагы күршем җиңүче булыр иде. Аның борыны, дуслар, Казанның Акчарлак ресторанында швейцар булып эшләгәнгә күрә өлгергән слива төсендә. Аның борын сеңгерүе дә 3 баллы җир тетрәү вакытындагы сыман 9 катлы йортны дыңгырдатып ала. Ну, исне әйбәт сизәдерме юкмы ансын әйтә алмыйм, дуслар, ә менә борын тишекләрен аның кебек киңәйтүчене минем бүтән күргәнем юк. Бер тишегенә кефир шишәсе сыядыр мөгаен. Кызыграк ярышлар үткәрергә кирәк. Нәрсә инде ул? Озын чәч конкурсы. Ну, әйтик мәсәлән, иң әшәке сүгенүче конкурсы. Катнашырга теләүчеләр күп булыр иде, ай-ай. Минем белән элекеге Советлар армиясында Хабаровскида бергә хезмәт иткән Фәндүс шәп сүгенә. Сөйләшкәндә иностранецны тыңлап утырган кебек буласың. Бер көнне шулай миңа Казанга килде бу кунакка. Кухняда утырдык бераз. Шул кадәр каты сүгенә. Тәрәзә төбендәге гөл шиңде. Аквариумда 4 балык үлде. Анары, дуслар, күп сөйләшүчеләр конкурсы үткәрергә булыр иде. Күп сөйләшү дигәннән, дуслар, әнә бер япон минутына 2000 сүз әйтә алады. Әгәр дә без японны безнең Казанның берәр кибетенә чиратсыз кертеп карасаң, 2000 түгел, 2 сүз дә әйтә алмаячак. Чиратта беренче торучы аңа 5 секундта 2000 сүз белән сүгенеп, битенә төкереп, эченә тибеп, башына банка белән сугып, мескен японны 1 минут эчендә телсез калдырачак.
Tükürü degenden dostlar, işlep mesela bizge yıraklıkka tükürü yarışları ütkərməskə. Şit illerde andı yarışlar ütkerer labasa. Ana Amerika'da bir neger 42 metr yıraklıkka tükürgendi. Yırak bite. Әлі жил оңайы болды мекен. Мына шол негр бірінші премияны алғанды $500,000. Қазір ішлемеше түкіріп кіна ері екен. Хайыр соңғы 5 жылда біздің Қазанда да, құрметлі қазандылар, ішлемеше гіне түкіріп кіна, кіші талап, кіші қорқытып, рекет жолы білен гіне байырға ұмтылушылар, ғайет дәрежеде, қорқыныш дәрежеде көбейіп кеттілер. Йөрү дигәннән дуслар, әнишләп мәсәлән безгә сезнең белән иң кәкре аяклы татар исемле конкурс оештырмаска. Чөнки шын татарның аяклары кәкре булырга тиеш. Чөнки безнең борынгы бабаларыбыз атка атланып йөргәннәр. Ләкин кызганычка каршы Татарстан Республикасының Зеленодольск, Алабуга, Бөгелмә шәһәрләрендә яшәүче кайбер татарлар үзләренең телләрен, диннәрен, ата-баба традицияларын, ғөреф-гадәтләрен санга сукмыйча урыслашып баралар. Шул сәбәпле аяклары да турайып бара. Соңгы вакытта берсе төс, икенчесе кәкре аяклы кешеләрне очратырга була. Бу кан буталудан килә. Бу милләтара аяклар. Чит илләрдәге конкурслар мыни ул? Имеш берәү беринек проливын yüзеп чыкканды. Нишәп yüзеп чыкмасын? Ул бит белә, yüзеп чыкса миллиардер булачагын. Әгәр дә безнең Казан шәһәренең менә шушы Вахитов районындагы гына коммуналка, Хрущевка йортта кысылып яшәүче берәүгә фатир бирәбез дисәләр, ул беринек проливын эт сигәнче yüзеп чыга. Әлі холодильник бирмәсләр микән дип кире yüзеп чыгуы да ихтимал. Хайыр Америка ягына берләккәч, монда кайтып йөрмәсә дә була инде. Хөрмәтле казанлылар, безгә сезнең белән конкурслар үткәреп торырга кирәкми. Без инде булай да сезнең белән Алла каргаган илдә рекордлар һәм рекордсменнар илендә яшибез. Иң озак аяк үрә басып торучылар без, иң әшәке сүгенүчеләр без, иң күп аракы эчүчеләр biz, иң нык талашучылар, көнләшүчеләр, сызгыручылар, 5-6 ай эшләгәннән соң гына халал кешең белән эшләп тапкан акчаң инфляциягә ләгеп, бәясен югалтканнан соң гына алучылар, бу менә шушы түгәрәк җир шарында гаять без. Дөньяда иң кыргый ил конкурсы оештырсалар, иманым камил, иң беренче урынны Россия алыр иде. Рахмат, Рашид. Рашид Сабиров. Бик рәхмәт, хөрмәтле казанлылар. Сез әле генә Карак су төбендә сөйгәнем Кишер басуы исемле пьесаларның авторы, күренекле талантлы режиссер һәм драматург Зөлфәт Хакимның конкурслар исемле эстрада әсәрен тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен, тыңлавыгыз өчен, кул чабуыгыз өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт. Гала концертыбызны дәвам итә. Татар җыры 93 конкурсы лауреаты, аның иң зур бүләгенә лаек булган Гран-прига лаек булган җырчыбыз Рөстәм Закиров. Сердеңдә син күңелемә бал балам булып сайрадың. Тик бер сине генә гомерлеккә сайладым. Янма минем йөрәгем, үзеләдер үзәгем. Таң атканчы сөйләшсәк тә бетмәс әйтер сүзләрем. Янма минем йөрәгем, үзеләдер үзәгем. Atqançı siləşsək də deməz əyitir sülələrim.
Akıllı gülmekler tiktirdin Jaykını giyermin di Yeşili köngülümni saldım Gümürge siyermin di Yana minim yüreğim Üzüledir üzegim Taң atqancha siylesek de demez Aytır sözlerim Yana minim yüreğim Üzüledir üzegim Taң atqancha siylesek de demez Aytır sözlerim Yüreğimde taşkan hisseler Dolarda bir tügelerde Güz aldımda yürmesen de Yürüysün elimde Yana minim yüreğim Üzüledir üzegim Taң atqancha siylesek de demez Aytır sözlerim Yana minim yüreğim Üzüledir üzegim Taң atqancha siylesek de demez Aytır sözlerim Aytır sözlerim Aytır sözlerim Esamisiz, hayırlı kеш қырман тамашалар. Сіз әлі ғана хай уақыт сөздеріне yazılған Сара Садыкова музыкасына көк қапысы ашылса спектаклінен жыр тыңладыңыз. Бұл жырдың есімі Ғази жыры деп атала. Қазір сіздің игътибарыңызға тағы бір яңа жыр тәқдим етесі келе. Виталий Агапов сөздері һәм аның музыкасы yazылған жыр Сарман алмағаштары. Қазылар жетсе туған яққа Тарта сағыш тартамын Ярсу языларын сағынып Сарманыма қайтамын Аппақ той күлмәгін кейсе Сарман алмағашлары Сүйу жырын жырлап тоймен Бәқіт сануғашларым Аппақ той күлмәгін кейсе Сарман алмағашлары Сүйу жырын жырлап тоймен Бәқіт сануғашлары Azılap isken jillerde Ağışlarını baratan Almağaçlar sürdeşlerin Şuna küre yaratan Appak toy gülmegin kimse Sarman almağaçları Siyu jırın şırlap toymin Bәқіт sanduğaçları Appak toy gülmegin kimse Sarman almağaçları Siyu jırın şırlap toymin Bәқіт sanduğaçları Yazılar jitse tuğan yakka Arda sağış tartamın Sarmanımda min özümde Güller bulup batamın Appak toy gülmegin kimse Sarman almağaçları Siyu jırın jırlap toymin Bәқіт sanduğaçları Appak toy gülmegin kimse Sarman
salma aşıları Siyuşur tınlap duymi Däpit sandu ağaçları Siyuşurun şırlap duymi Däpit sandu ağaçları Däpit sandu ağaçları Däpit sandu ağaçları Rüstem Zakirov. Sahnede sarman alma ağaçlarına konup, halkımız köngülüne sandıgaç bulup kirgen jırçыбыз Zühre Şarifullina. Yıllarım faydasız, faydasız İzlesem de tava almayayım İndersem de faydasız İzli yaşlığımda artığızdan yürüdüm Faydasız 18'im 19'ım 20'im İzli yaşlığımda Artığızdan yürüdüm Faydasız 18'im 19'ım 20'im Unutulmuy iken yaşlık şeşlerge şolgunsa da Faydarığız yaşlığınla vazağına bulsa da İzli yaşlığımda artığızdan yürüdüm Faydasız 18'im 19'ım 20'im İzli yaşlığımda artığızdan yürüdüm Faydasız 18'im 19'ım 20'im Yaşlığım hiç yoğunda sen Yışrak iske düşsene Yaşarıp gitkenday bulam Yaşlık iske düşsene İzli yaşlığımda artığızdan yürüdüm Faydasız 18'im 19'ım 20'im 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 Faydasız 18'im 19'ım 20'im 19'ım 20'im 19'ım 20'im
Бик зур рәхмәт, кадерле тамашачылар, хөрмәтле дуслар. Инде хәзер шушы 18, 19, 20 яшьлек чакларны сагынып җырларга гына калып бара. Кадерле дуслар, хәзер башкарылачак җыр өр-яңа җырларымның берсе. Бу җырны бик популяр авторлар иҗат иттеләр. Аның авторы Балан, Ярангөл җырларын иҗат иткән автор Сәүбән Чугунаев, музыкасы Резидә Валиева сүзләренә «Кошлар кайткан чак иде». Kuşlar kaytan şak idi, sular akkan şak idi. Yaşlığımız yazlay gürlep, şeşek atkan şak idi. Karşıma gelgen idin, yılmayıp gülgen idin. İndi taptım ömürgede, yuğaltmam digen idin. Karşıma gelgen idin, yılmayıp gülgen idin. İndi taptım ömürgede, yuğaltmam digen idin. Ko'ngilda va'da so'zing, yo'llarda hamon ko'zim. Yozini qaytgan qushlar kabi qaytirsin mekan o'zing. Qarshima kelgan eding, yilmayib kulgan eding. Endi topdim umrgada, yo'g'altmam degan eding. Qarshima kelgan eding, yilmayib kulgan eding. Endi topdim umrgada, yo'g'altmam degan eding. Gözleri akubik, mamık taratkan kibik. Bir kimini yarata almam, siz mi yaratan kibik? Karşıma gelgen idin, yılmayıp gülgen idin. Endi taptım ömürgede, yo'g'altmam degan iding. Qarshima taptım ömürgede, yo'g'altmam degan iding. Qarshima kelgan eding, yilmayib kulgan eding. Endi topdim ömürgede, yo'g'altmam degan eding. Qarshima kelgan eding, yilmayib kulgan eding. Endi topdim ömürgede, yo'g'altmam degan eding. Endi topdim ömürgede, yo'g'altmam degan eding. Зөһрә Шәрифуллина. Азат Халилов. Рашид Сабиров. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга тагын бер бию тәкъдим итәбез. Мин аны бүгенге концертка үзем яратып
Сіз дә яратырсыз дип уйлап тәкъдим иттем. Чөнки безнең сәхнәләрдә мондый бию бик сирәк күренә. Ул Ирак, Аргентина якларыннан килгән бию булыр. Көтү Аргентин егете биюе. Сәхнәдә Эдуард Закиров. Эдуард Закиров. Эдуард Закиров. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Тормышта төрле чак була. Шатлык та була, хәсрәт тә була, кайгылар да бик күп була. Тормышта тагын бер төсле була, җырдагыча була, җырдагыча. Безнең җырда ничек булыр икән, сез тыңлап карагыз әле. Ерак аралар, сагыш салалар, моңлы күзләрдән яшьләр тамалар. Нигә бу кадәр үпкәң зурмыни? Бер гомерем бар, шул җитмимени. Сөю
Süyü hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kuk sınadı, kuşarga tırış. Süyü hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kuk sınadı, kuşarga tırış. Nerseler eytim, nerseler gütim, Mina bu yazmış, nerseler yazgan, Aytmasın bilir, ümitni üzüp, Biklemirin işikni hamam. Süyü hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kut sınadın, kuşarga tırış. Süyü hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kut sınadın, kuşarga tırış. Bulmagan göbek, yılgalar yarsız, bulmasın idi, kişiler barsız. Sabır bulağız, durmuş bu yala, bik vizuala, kağılsan saksız. Süyü hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kut sınadın, kuşarga tırış. Süyü hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kut sınadın, kuşarga tırış. Hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kut sınadın, kuşarga tırış. Süyü hakına, balam hakına, Qaytib eylenip yürek otla. Ayırma bizni, ayırma yazmış, ay kut sınadın, kuşarga tırış. Былай бит ничего ama?
Yarar alabıgaş. Hürmetli dostlar, mene bu jırny keyin yazdı bizning kompozitorimiz Marat Husnullin. Sözlerin özüm mataştırdım. Bu şulay bir kaygırıp yaşay eken dep uyly görmek istagyn. Rahmat. Siz bizning yaşlarimizni yaratasız. Olar turunda mene soraştırıp gına, qarap gına turasız, konsertlaryny bek yaratıp qaraysiz, alqışlap, qollar çabasız indi. Şulay qol çapqaş, zal tuturup qol çapqaş rahat bit indi olayma. Bizdäkin şularga uşap bulmaz mıken dep bir jir uylap çıkardık. Hazır şunu tыңлагыз әле. Uşasa, alarga uşasa, alar şekilli bulsa, siz de qol çapıp qararsınız indi şunda. Yara qararsınız. Min bitsini haman yaratam. Tavışını bılbıllarga min bik ışatam. Min de jırlym, min de sayrym siňa kuşylyp. Köňeliňe kirip bunam sayrar kış bolup. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canaşım. Min bitsini haman sağınam. Her gün sayın haber götem gitken yağına. Hadirläsin iske düşür birge şaplarını. Minim köňeli başkalarga gözüm atmadı. Zey 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 zeytüne masal kışım. Zifat alım canım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canaşım. Kütem hamanda. Xatlar yazam, tağın yazam, jırtıp atamda. Özüm jılıyım, özüm jırlıyım, sen de jılyysın. Jılap jırlamazsan doğaş bəxit görmeysin. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canaşım. Zey 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 zeytüne masal kışım. Sıfat alım canım canaşım. Zey zey zey
zeytüne masıl kışım Sıfat alım Janaşım Sıfat alım canım janaşım Zeytüne masıl kışım Sıfat alım canaşım Sıfat alım canaşım Sıfat alım canaşım Bitti bitindi. Рашид Сабиров, Марат Хыснуллин. Рахмат, достар. Bu kini de şulay yok Marat Hısnullin yazdı, sözlerin özüm metaştırdım. Şulay tırıp şuşunday jırtıuda rahmat, yaratasız iken bizni de. Hürmetli dostlar, gala konserti bizni devam ede. Татарстанның халық артисткасы, жыршыбыз Хамдуна Темирғалиева.
Tağın suyungan edem mene ekan deyip. Almaz sizge bu. Hazırgına yangıragan jır. Popüler jırşыбыз. Hem kompozitörümüz Züfer Hayreddinov ijatında Sonya Ahmedjanova sözleri bilen yazılgan jır tыңладыгыз Газиз Әнкей. Hürmetli tamашачылар, кішілік дүниясын, біздің негізімізді, яшайышыбызды тәмин еткен, тәшкил еткен. Hürmetli тамашачылар, Газиз Әнкейлері біз турында жырладық. Не үшін дейсәгіз, бүгін бұл жырны шының үшін жырладым. 30 жыл бұл алдағы елға сахнаға басқаныма. Бірінші мәртебе сахнада шындай сөз айтам. Әнкейіме бағышлап жырладым өлім халінде. Шуңа күрә һәммәгезнең дә әниләрегезгә багышлап җырланылган җыр бу. Хәзер инде концертыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Популяр җыр җырлыйбыз, һәммәбез дә кушылып җырлыйбыз. Кайткач әйтерсез, Хәмдинә Тимергалиева белән бергәләшеп кушылып җырладык. Илла да күңелле булды диярсез, ошаса да, ошамаса да. Күрше-күләннәрегезгә, туганнарыгызга bu инде Сары чәчәк спектакленә иҗат ителгән җыр. Әлмәт композиторы Булат Юнусовның тормыш иптәше Сания ханымга багышланган җыр. Үпкәләсәң, әйдә. Үпкәлә. Бергә җырлыйбыз. Yalğız uzar yazlar, sensiz atar tağlar, Күңелләргә кергән тузмаңы. Онытылган инде тәүге сөйгән ярлар, Дөнья мәшәкате тулын. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, Тик кайгылар белән түләмә. Яшьләрем генә булып кал җырлыйбыз. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, Тик кайгылар белән түләмә. Сулап кына килгән газиз яр, Күз яшьләрем генә булып кал. Күтәреп җырлас, күтәрелеп калсын, яме. Барсы қалды әлі сүйу таңы биіп, Үмітләндірмәкші güzelim. Неге керек инде сыңлап келген бәхет, Түзә алмас кебек йөрәгем күтәрәбез. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, Тик кайгылар белән түләмә. Газиз яр, Күз яшьләрем генә булып кал. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, Тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, Күз яшьләрем генә булып кал. Beyran bulsun. Yaktı yıldızı bulup Sığlap kına balkıp, Bu süyüğüm yandı batıldı. Üzgelene usek Dik bir gene tilek, Ya Hudayım bir şey sabırlı Küterebiz. Üpkelesin eydi üpkele,
var Göz yaşlarım gene bulup kal Hey ben hep bulmayıp Göz yaşlarım gene bulup kal Göz yaşlarım gene bulup Рахмет. 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 Менә хәзер бит яшьләр утны сүндереп, үзләре дә аңламаган музыканы куеп тартышалар. Шул бию дип атала. Хөрмәтле тамашачылар. Менә яшьләргә әйтәм, мине чакырыгыз. Татар җырына ой дип куштыйсаң, сразу америкаша була да куя. Хәзер инде тагын бер яңа җыр белән сезне таныштырып китәрбез. Моның музыкасын Васил Галимов язган, сүзләрен Нафиса Хакимова. Гашыйк бул син миңа. Ufuklarını nurlap balkıp tıra Salavat küpere küktürümde Günlerin esirli demdiysen Kaşık bu silmin atağın ver Günlerin esirli demdiysen Kaşık bu silmin atağın ver Günlerine günler alıştıra Ayaktı sıyaktı tanı bir Yazmışın necirli demdiysen Aşık bu silmin atağın ver Yazmışın necirli demdiysen Aşık bu silmin atağın ver Ulağın hava, urtaq hava Biz yaşayan gümür barı bir Ütkənlərin ökülməsli bulsun deysən Aşık bu silmin atağın ver Ütkənlərin ökülməsli bulsun deysən Aşık bu silmin atağın ver Ütkənlərin ökülməsli bulsun deysən Aşık bu silmin atağın ver
Aşık bulsun mine tağın ver Ötkenleri ökülmezdi bulsun bilsen Aşık bulsun mine tağın ver Ötkenleri ökülmezdi bulsun bilsen Aşık bulsun mine tağın ver Ötkenleri mesle bulsun bilsen Aşık bulsun mine tağın ver Aşık bulsun mine tağın ver Rahmet. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Hamduna Temirg'aliyeva. Rahmat, hurmatli tomoshachilar. Hamduna Temirg'aliyeva ertaga Tatarshada jirlayacak. Rahmat, bek zo'r rahmat. Konsertimizni davom etamiz. Sahnada hurmatli tomoshachilar, mana Hamdunaning butun qira buni qo'yam tutishlisin, bunday bir. Va aytdingiz, bundaroq olib ketmayman, qo'rqma. Hurmatli tomoshachilar, sizning e'tiboringizga tag'in bir biyu taqdim etamiz. Sahnada G'aliyaskar Kamal teatr artistlari Salima Aminova ham Iskandar Xayrullin bu biyu ikov deb ataladi.
Сәлима Аминова, Искәндәр Хайруллин.